Yeah, Jay Stone on the mic. Maoko vibes. Nawampe mukira bose ndabareba ariko sinavuga kuko Imana niyo nkuru. Yeah, bavuga binshi baravuga binshi ariko ibikorwa byanje biravuga menshi kurusha amagambo yabo. Barashaka kumpagarika ngo Jay Stone nibagirwe, ariko ndi umwana w'Imana ntabumpagarara. Nakuze muri Maoko mu nzira y'inzitane, aho buri gitondo ni urugamba ariko ndatsinda. Ntibashaka kukubona usohoka mu mwijima, baragusabira kugwa nyamara urazamuka. Imana niyo nkuru sinatinya shariri yabo, baravuga baraseka ariko nje ndakomera. Imana niyo nkuru yampagurukije aho bari banteretse. Ndi Jay Stone wo muri Maoko ntibazanshika. Nabonye binshi, nabonye wisi nyuma y'imbabazi, baraguseka imbere inyuma bagashaka kukurimbura, ariko mfite umutima w'isyuma ndacogora kuko mfite Imana. Sinasiga intwaro yanje yo gusenga, nge sihita yamamare gusa nditsizere yenye uwo Imana yahagurukije mw'ivumbi. Abatera amabuye nibo bampangira urufatiro, kuko buri kintu kibi barakoze cyahindutse umugisha. Imana niyo nkuru sinatinye shariri yabo, baravuga baraseka ariko nje ndakomera. Imana niyo nkuru yampagurukije aho bari banteretse. Ndi Jay Stone wo muri Maoko ntibazanshika. Yo kompa microphone ndababwira ukuri, tato nshaka kubahisha ndavuga n'ukuri. Bari barampemukije ariko nsubira icyuru, n'abanzi banje ubu bari kunywa kubyo nteruye. Tato mfite tiwo kwereka isi uretse ubushake. Guka Imana yanje yanyeretse ko ishari ritika ukuri. Maoko stand up, Jay Stone ari kuri beat, nubo bagira ishari nje ndakomera kuko Imana niyo nkuru. Yeah, forever and ever.